Aduh kena. Oh, tolos katemun ngari ya. Kabur corotan ya. Pasaan mangan tuh. Bergada oleh kan di nar. Oh. Konje masih aman sih. Nyaman nih kakannya oleh. Kok masih jadi? Cisa bahasa Andri. Nganu apa nih butuh-butuh? Senyaman kentar. Telu kentar. Cisa bahasa Andri. Nganu apa nih di saya di telu kentarnya? Rela tak ketomanin sampat deh. Telu. Itu sapra sambatan. Masara bode cim sa pasan ngare. Meneng-neng cim jere pengkot bolan pasan. Tapi itu kok tepat nih merah. Nyaman nginum kade deh lera jelekun. Pakun gi. Telu. Dia rayo. Sikemrayo, cim sikemra sambatan go. Metro keke ko, ben apa jeng ngari ya ko. Tunggu boy. Weh, Cak. Nganu apa nih lagi, Wan? Bande. Ko, dia ya re ko. Bes ngabesong aja ko, cek terus sebola naing aku. Suasana jelek ya bolan ko. Nah lo, maning lagi ban ko. Ya ngabesong aja. Sejuk di narasan deh ko. Melarat nyari suasana ngari ya. Munggulan bahasa ngari deh. Nah. Iyalah gaji kok. Nganu apa yang dinawan? Yari ku, sabasan panah ngari je lagi. Apa hasil kan ke? Pasta je lah orang Islam bu. Siapa masih nyambil uang kuria ban? Ya, jo paling pun salah ngabus bu. Masih mau roti riki burung. Macam tak nyung roti pak. Mari yo. Nunggu. Dimana rada deh ku. Dimana rada deh ku tadi rada ban ku. Siapa saung ke? Bu, masa dek nyaman neng Islam ban, katua bahasa. Mun kapan Ramadan deh, katua bahasa je. Oh, dah iya lah. Iya, coba fitnah. Nang kau tanya biapa je deh, nang dina ada juta tu ya, ngabis pemandangan deh. Malay nyaman tuh. Jadi angin deh, mester ya ku. Suap seteyo. Ya suap deh ku. Yang kau kata ngare ko sebelah, tengah ngare, ibu ngare sejuk tu. Ntar jam aja kan, mau deng dia tu saya takut tepen. Tade ntar sungai yang arah suap kok. Rumah sompek. Tapi ntar ke sungai ko, cereng jedeng ben lebar, aina wajar bungan ngaruh. Mayu ntar sungai yo, kan suap ben. Asal lagi jalan kado ku ya aku, nyari angin sambil nak aku ya gitu. Sini ya, bisa ada kok. Ntar sungai kok. Bila kado lah, sini aku nak. Jauh lah, Kocur dah, temu kok biar dekku, kok nyuruh tiung ku biarnya, kalang, ada pun temu tarikan bibir deh, bisa kebele gembur kok, alir, angkan jeknya mana masih katun, adik lah jalan, saya ketungan ler, melihat ini kau ni boleh, nyaman deh, saya nungguin boleh. Balik lain apa lihat temu enak nyaman deh temu orang kan dengan kaju boleh ya cepat dengan yang narik ya lagi temu boleh paling biadir aja lah ya Ya tak ada ya. Nah ni. kenapa Ya, hindi na ako kanya. Ano? Panas ya, hindi na ako. Kenapa, Mas? benar Dala aja kayo. kan apa dan naban makan Biasa ya tak na main. Apa deh? Kenapa? hindi niya lang itu Tapos apa deh? pasok orang Islam pun Mabuti na ba? Tapos ya.
kok manjang waing bener. Ngacul-ngaculin, ngaculin tak apa. Meni tak bahasa ku. Malam tak sahur kok. Mun tak ada kok dorem aku Pak. Tahun le tak ada ngaculin ngaji ya. Kok malam di tak sahur jadi. Sahur game ni. Tak sahur aja kok malam dia. Pasem. Pasok kok gen. Ya. Madaling Islam. Pasok kok. Yakin basa ba? Di pasok kok. Kok nyabihain kun roti ya mit. Sira kan si cerdekan iku. Jadi, angkol sangun dia. Sangun ko tak basa. Ko sangun ngambung aing nga. Ko ya nyabilot TV ya. Ano? Ko nyambi. Ko ya kacang ya. Nyabilot TV kacang. Mana ko ngambung aing. Sangun ko tak basa jo. Ya, kilole malem rasya. San sedaya ngambung. Mudah-mudahan tak basa. Cok ngujan orang lah. Ngambung aing. Kung pirang nginom iya bo. Ambu ka lu cenderung nginom kok kita nginom. Ba ente kira. Segerong ko ang basaan mariwan di songay ko. Seger. Tak suwak na rin. Ano perang kedua dan angkutan kut apa sih itu tak bahasa biasanya mana perin marcon ya gitu sari marcon dimrap pemarcon kok perin rir nyaman deh sekedua tak tahu mana no perin marcon oh kak korek boleh